Dobar dan, ja sam Smilja Mihalek, iz okolice sam Našica i ovim putem bih željela da pozdravim gospodina Omerovića, bioenergičara. Prisustvovala sam svim njegovim besplatnim tretmanima do sada i vidjela sam njegov oglas na Fejsu i preko Fejsa sam stupila na te besplatne tretmane. Bolujem od svih velikih zglobova, kako i od kičme, donjeg dijela kičme. Od kako prisustvujem njegovim tretmanima, bolovi su se smanjili. I ovim putem bi mu se željela puno zahvaliti, neka ga dragi Bog čuva i neka nam još dugo pomaže. I preporučila bi svakome ko boluje od nečega, neka se obrati gospodinu Omeroviću i neka si na taj način pomogne i smanji bolove. Hvala puno još jednom.